Good morning, guys. Can only select Polity 16 article number 16 lo select go se. Article number 16 the high do 15 ga hape mane nga isa ke to 16 sina discrimination ya de karam kanda job kita ko ai thabak to employment kita no ngang hape revision da 16 1 the high sina ko ge general characteristics ne ko id any citizen khudima amada ko any citizen amada job application taw matamda or any karo thabak taw matamda government na ko discrimination taw yate government na mi khudima loina ma opportunity pigedawni haba ko adi criteria piroi ko adeki citizen khudima se job ki application id job tanaba matamda mathengwa amta piroi haba ko adudumle 16 to dana criteria piri one gi criteria do kari karam criteria di ko state government na kano taw matamda discrimination taw ge haraga su discrimination taw matamda masigi criteria sida taw ya de ko hede e thaba am kaw matamda nangi religion de matugina si changmi ya de ka haiba ya de race ke matugina caste ke matugina sex ke matugina descent place of birth residence or any of them ko okay aduga article number 13 16 clause 4 clause 3 dana kaidawge hara kana clause 3 dana khoigi exception ni ko 16 1 gi 16 1 and 2 gi ko sisina kaidawge hara kana magi karigomba residence kata only residence ai tane ko residence katangi oina law ma sema ba ai criteria as a residence ki matu ina khange haina state government law ma sema matam dadi ko masai gi 1 ga 2 ga do il loi ha ko masai gi discrimination da toba ya residence ki matu ina habidi mado sigi state tagi ni haina discrimination toba ya nang do sigi state tai nang di ai gi state sida lakwa matam na nang sigi job se toba ya de khote kaina discrimination toba ya ado law sema kana khatani ko law do sema ta taraga di discrimination adu su toba ya de and law jisu kana na sema da ba ngarang ai haibado parliament na state government na sema ya de ko union government na sema da ne asisina exception residence ta ko 16 3 sina exception residence ta residence ta di discrimination ta wa ya ha ko 16 4 is exception ni but abo ma se tongan adum independent oina leiba article gi clause amane na khanbi ai ko ai di 16 4 da yar is kaina kana 16 4 ni saw SEBC abadi social and educational backward class kangu sing se sidadi koina koigi kai haini 30 kano ka se and OBC ka se ko adegi kari kara ka se and SC gumba adegi ST gumba se moi di discrimination ngasagi article number 1 na 2 gado adada description ta waya de have do moi di special provision pi gada bane have ko ade discrimination taw gada bane have ko adi discrimination se su karamba koigi moida phanghan bagi ko adi socially backward oirabani na moida hena enable to hanaba moibu hena sakka hema sakthong phangalaga moibu hena sakhatnaba development onaba gidamak to ko backward class se laiba OBC SC ST singse moida di special provision phangane adusu job kidani ko aduga adudaida 16 4A 16 4B na ani ka hapsale 16 4A dana 16 4A B ta kita bro why ta kita bro kay meron just oh 16 4A 16 4B ay tam daw ba
Tai tai. Sino makale. Okay. 16 the 16 pores the 16 pore ki makha da ngasai gi kaino sala mandal commission Indra Sahani sala madudana mara marakanda OBC the 33% reservation every job khudimakta pirani na lathokre creamy layer su madudagi thamgre ko promotion da su reservation tawna ba na koigi article 16(4)(a) hapchale promotion gi ni kosisna promotion da reservation and promotion SC gi da ko OBC gi da di yaudri ko adoga asisina 77 constitution amendment da hapchalakani aduga 88 constitution amendment na ngasai seniority haitare ko seniority ki matungina promotion pigedabani habdum ga hapchale ko aduga 81st constitution amendment na 16(4)(a) 16(4)(b) hapchalakpa article number 16(4)(b) 16(4)(b) da haisina kainara kanda ngasai gi mamang chahi da khalawdaba mi jingdo mamang chahi da SC quota da yahawdaba mi jingdo additional oina hanta hapchan ba haitare mamang chahi da quota da pireba but tawdaba OBC gi mi amta laktreba ko handak chahi da di moy quota je mamang da mi ani pire handak chahi je mi ani pidoini ko mamang chahi da mi ani pibado OBC amta khan ngamdre hayraga de handak chahi da moy mari do khandoine backlog to backlog to aduduni ko 16(4)(b) 16(4)(a) 16(4)(b) sida 16(4) lore 16(5) da lakto sina kaino 16(5) na si takto se 16(5) sina koigi ko statement no hana pasi statement na pa daga di ang gyan taro ko statement no hana pasi 16 ko 16(4) gi se na te 5 ki se 16(5) se sini entre wait คลาสสร้างอะไรตัวเกณฑ์ตัวจากนี้ exam ก็ตัวเด็กที่สร้างอะไรก็ไอ้เด็กคลาสตัวเกณฑ์อะไรก็ดีเห็นป่าวมันจะอะไรก็ทั้งนั้นตั้งแต่เราตัว 16(5) ได้จะคุยกี่จะเทสลา16(5) ได้จะก็ปาสิก็16(5) ได้จะกันอะไรกันได้คุยกี่nothing in this article shall affect the operation of any law which provide that the incumbent นั่นสิได้จะ necessary ให้เป็นก็other necessary officer ให้นี่ก็ necessary officer in connection with the affairs of any religious or dominational institution ให้ดี religion อะไรกี่ดำมันก็ทับตัวไปได้ any affair religion อะไรกี่ or denomination ให้วิสุ principle นี่ก็ religious principle อะไรกี่ religion นั่นตัวสุ principle อะไร in ไปได้ก็aduga any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination ko aduga ngasai gi any member of the governing body hai governing body gi member ama oigadabani khudamana sigi example ani pirakke ko horen su yaw budi yaw rakani matabana bo mi je karapadra pali je affairs ta thabak to ai ta haidi kainogumba pop gumba adi christianity dana ko koigi church ki pop gumba dagi kari kara mayam ama leidana adugumba governing body haraga na koigi handak tasu muslim gi work property gi maram tawidana adudaida work ki makok to governing body oidine work body gi ko state ki work board lay adagi central work board lay adudagi magi aidi makok to aidi governing tawdo adu governing tawdo ko governing tawdo orasu yai ba ise ko adu na tranga religion du pasana salai ba mi orasu yai ko chana ba ko governing di databi religion du
religion to gi member ama ursu religion to gi ko ado ko mami do ado ko mami do na ado ko mami do gi job to ai thai ado ko mami do na torokada job to ado do mi atopa amana article number 16.1 lady 16.2 lady discrimination ya de ai pag tau tau ye na pang chang chang ba ya de si as example da husike work to da khana ro ko da mana work board sida nupa am kang lai ai oige ai governing body se oige ai kano se oige ai work board se chairman oige lai ko la kan ma se akoi nek to hen me ya pon de kai no her ni discrimination ya de ai ohen ba ya de thing ye kai no lang se rule do work board ki rule do mo ki rule do indre hai di work board ki rule da ai se ma se muslim oige da ni kan tak to se do ki ni ko muslim oige da ni ado muslim na tabal na lai ko na religion ki maram da kam kham na ba nu pa ma lai do tar ga di ma do khatok pe no ma da article number 16.1 16.2 gi matung ina discrimination ya de religion gi matung ina discrimination ya de ai di harapa matam da akoi gi institution di adu ko manate akoi gi institution di religion amani makha da laibani ko religious oiba religious or denominational institution ni masigi governing body ni thabak kawi se adu na la sidadi oiba ya de nangi article 16.1.2 do sidai pan bia de harak ne article number 16.5 sen hiding is ko nanani ko nature purpose is ko han igisi article number 16.5 16.5 thai do ko nature de yingsi nature and purpose ta ko समाज के दौरे बा saving clause ने kanagi ko I the saving clause meaning exception to career exception to 16.1 and 2 ko habidi exception ni ko saving clause ni kanagi religious institute ki ko religious institute ki adagi मागे ऑब्जेक्टिव से कहीं ना करना ऑब्जेक्टिव से कोई की रिलीजन में माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी और से आर्टिकल नंबर 26 तो सुला किने को रिलीजियस माइनॉरिटी है ना को अदु तो सुला किने अदु रिलीजन की मतांग से 16.5 तो सु यावे से खंगदब को हाय रिलीजन की मतांग दा नहीं रखो मतंदा 16.5 से हाफ कदम sorry maintain long से हट maintain distinct identity हाइदि कोई मागे identity फजना लेसब हाइ तारे को religion अमा लेरे खलसे अदुदैदा मागे थबक तौनबा मी से थबक कौरप मतमदा कोई अतोप religion दगी मी पका हपसन तारा गदि मागे religion की identity दु मागे रोइद्रो खुदा मैना मैतै हेरे खलसे मैतै की religion सनामहिजम से masigi sanamai gi board ama leire khalase ko sanabai gi adu likatpa matamjida akoi gi atopa religion gi hai tare ko atopa religion atopa gi mi ma hapsan tara gi religion gi makok tuda yagadro yaningoi ko aidi mari mara thabak torok kadra na pakhatna ne adu duna ne sise objective chala ise ko habadi freedom to manage religious affairs sise krai de yaw ge har kanda article number 26 yaw ko masijna hele ba kanada ge general ko right to equality in
public employment habidi 16(1) and 2 ko sidagi freedom to manage religious affair manage tawbasina heleba ko 3 da magi function lay ko function sida koina sorry function sida koigi sigi kaino sigi article sigi function se kaino har kanda state government na khud thingjalakta na religious method ase bagidi thabak to kaudre na kanada wakatoino state ta wakalaktoine state ta wakapasida thabak kaudre maram to karigino ana state na mo siki religious board natraga religion du salai ba mi sing tu da hang ka toine noine kaigino asi mi se tan thore ai se haina state government na khud thingjalakka toine adugi thingjalakpato yadana bagida maktane aidi sigi article lies state na thingjalakta badani ko mi atoppa na thingjalakta na ba haibana te ko atai po mi na thingjalakta badadi kasu khana de ko state na thingjalakpato yadana ba sini ko hairing sa adoni ko aduga function se prevent state interference ko adoki scope sina kaino har kana scope sina karai da kana da apply to gar kana applies to sida su yawbani ko sida su aina so high grade applies to individual holding kari position hold to the position of and necessary habani ko haidi religion to salana khudamaina church sa sapa matamda church to salaina hona matamda moigi father ama changi dana ko adagi hindu gi da chalaga na hindu temple am da chalaga kano ma moigi baba oigera ama changi dana ko mai na adu gumba haidi incumbent haidi saigi darkar le to necessary oiba individual hai tare ko religions to fasana kana tawna hona ba matamda adudani ko aduga khoigi governing body temple board lai ko temple du fasana sena ba khona ba adugi mi sena na ba mi ha tare temple board adugumba mi ko aduduna kadoga hara kanda sisina harisina masigi individual singse masaigi temple senari ba mi temple religious ke thabak tawa matamda changi ba mi necessary ore ba mi natra haragana religion to senari ba ko either head of the temple board oigera aduguma mayam singdo sigi article number 16(5) sina ko leba so article number 16(5) ke matung ina kanona parliament na law semak to ni ko so parliament na law semak to ni parliament hariba parliament na law semak pase sigi law se sida moi kano je specify to be like khoigi mana professor gadaba religion ko professor
profess religion ko religion ma kari profess tawi natre aragana ma se ko belonging religion hai tare ma se karamba religion da belong tawi natro haydi specify tawi ai law to da hantak ta work bill da si se ngangna gimni ko work bill da koi gi example haragadi si se ne ko work bill da ngasai gi supreme court na so yai the ki bido work bill da ha ma da le mi se muslim natraga muslim na yam o ga bani but muslim ai muslim na taba to pa so hap ka da bani ha work board se da adu do ya da bagi irang hau gi duni ko adu no ya ning da bagi so ai di mana profess ta ga da ai di orak adu ki thaba khanna ba orak na ba hona ba matam sida mana hana degi orak ka da religion se atop religion ai di specify ta way ai ekta madu do na ekta kai ai ni law do kaktat pe ade law se this article number 16.5 discriminatory article number 16.5 te dikhe shu mana sakka da religion to high de ko ai mana sakka da religion to high de criteria do adu high de ne ekta criteria do mention ta way mention ta bodana mara kan da ko freedom of religion da ka shu kai de ba adu na article number 16.5 ta mention to rise kai na kan da koi gi individual se thabak che tauge na laksaba individual se ma se hindu board ki bo oigera temple board ki thabak bo oigera work board ki thabak ki oigera lakpa matam sida adi moi gi thabak kauna ba gi moi gi rule and regulation ama leramgani dana rule and regulation natraga law am leramgani dana adu gi law to adu da specify to ba ya kari specify to ba ya masai gi nangna lakada nangna job set tauge na lak taragadi nang se hindu gi hindu oigadabani religion se or nang se swine to ba association amani yawgadabani khotgadabani haiba malai haiba ma mention to ba yai adoni ko work bill se adu da su mention to ko hadi muslim ngata anambana oiba khotpa kaina ado muslim na taba to pa non muslim yahon ba haidudi haide ekta compulsory hoina yawadabani haibadi supreme court na so haigidi haide ko compulsory chuk dana leigera leirora compulsory work bill sidi ado yari kai ko under exceptional case ta kata yahan ba ko atopa religion ki mi se aduga mi do leitrakan yari gai di muslim gi mi ohan ba haibadu da yana gibni ko mamangi work bill da khabar parabne mu khangani khabar da su awgrabne mamanga august daidra august september daidra adu baina aduna aina sade haining is kaino ara kan thabak taw matamda religion based discrimination tawba yade haragasu 16.5 ke matung inadi karigomba religion do manage tawnabagi mi kawbada natraga religion dubu govern tawnabagi salainabagi mi kawba matamdadi religion se as a criteria ma oina discriminate tawba yai hebko 16 6 ta mong yeng se ko 16 6 ta 16 6 ta haining isra 16 6 andaw bap chalakpani ko 16 6 se mamanda leramde yaramde sorry 103rd Constitutional Amendment Act 2019 ki matung ina hapchalakpani mar paslesta pari yeng se ko koi gi nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of the appointment or post in favor of any economically weaker section of the citizen other than the class mentioned in the clause 4. In addition to the existing reservation and subjected to maximum 10% of the post in each category. So this is the definition of superior ko ID EWS ki definition of superior me makada definition define the word of the
ado EWS की definition से हाना खंगद्रगदी मसी से नहीं नामदा किताब वहाँ थोकनी सिगा article clause से में नहीं नामदा का हाना नहीं ना सी EWS से कहीं ना EWS EWS है बड़ी का economically weaker section है बनी का economically weaker section सिगी मखादा कोई ना सिगी define तो उधर से कहीं ना है का define those notified by state from time to time on the basis of family income and other criteria. Since I mamang so aina ma'am da aina sige matang da I sungsho shoy da ma ke sige matang da I magi condition ma'am da I explain toro kana ha gi ko ngasi toro ko economic disadvantage EWS is kaino se ko EWS is kaino ha kan EWS is खोगी OBC SC ST दा यावदबा मी ओइदौने बको OBC SC OBC सो ओइ यादबा मासे SC सो ओइ यादबा ST सो ओइ यादबा but economically मासे या weak ओइ बाय ता like income criteria ai tare ko income criteria si yengse मासे OBC ओइ गरगति आद्रे को OBC नत्रगा अतोपा कनो ओइ गरगति SC ST ओइ गरगति याद्रे but adusu oy be yadraba mase do taragadi magi income de yengdara ni criteria se income se kamai to gyara kanda gross annual income se family income is below rupees 8 lakh ko adagi agricultural land se agricultural land se 5 crore 5 acres ko of agricultural land 5 acres of agricultural land le hai tare ko sorry
5 acres of agricultural land ko 9 and above o masisi yade hai ko 5 acres of agricultural land oi taragadi ma to EWS and yadre hai ko ai ye khacharu ise 5 acres se kai no Manipuri da na ye khacharu ni pari ani ni ko pari ani ko pari ani le radi ma to EWS and yadre ko adagi square feet ta ID maze urban area da chalagasu maze urban area da lai taragasu residential flat ai tare ko residential flat da 1000 square feet ki residential flat lai be yada and urban yade ai ni ko excluded ni moise duga residential plot ai tare moina lai riba residential plot se family plot ai tare kare gumba ma se flat na tabi da lai raba ai lam moina lai raba ado family duna kadova on to dise plot ko 100 square yards ko 100 square yards ko uh, 900 skill 100 square feet se kano ni ko sisu pari ani ga kaya ni pari ani ga 0.06 hai tare 06 pari ani ga 0.06 ko sisu 100 square feet se pari ani ni ko sisu 2.06 pari ni no pari dare ko residential plot or su 100 square feet or above yate notified area da ko natra haraga na notified municipalities sisi urban area nga tari ko 3 ga 4 ga se aduga or 200 or 200 square yards or above ko in other area to padana notified na taba area to padana like mayama leri ko district amag kanoge ade city center ga adagi for seizing se si criteria sing se income criteria ni ko EWS ke sigi criteria se in ade si criteria se kano tawraba fulfill tawraba doi taragadi ma do EWS oy naturally oy ado EWS aina se pal is kari gino haragadi 166 se EWS ki ni EWS ki thabak tawna gi demakta ko adu magi ide hapakpa article name magi purpose se yeng se purpose ai bidi se hapakpa gi mini purpose se na kai no harakanda EWS kangu jibu ko EWS kangu jibu kadau ke harakanda thabak phangana ba ko job for EWS ko EWS ta thabak phangana ba ko EWS karamba EWS ko not covered of the
not covered in ko article karamba article 16 kano da 16 for the kano covered tau da bai ta 16 for the covered tau da badi kana no 16 for the covered tau da badi SCs STs OBCs ai sila 16 for the covered tau se SCs STs OBCs ko si na taba ko EWS ki job opportunity p na bane scope se ko adagi reservation magi reservation se kya lai ke thi yeng se reservation se EWS ta thabak pi na bagi tamak tani sigi articles na lai se and reservation ceiling ai tare ko reservation kya lai atopa ke di reservation ta pande ko khoda man ha kana ACB6 ke di reservation si lai ke dam ne pande ban mandal commission la intrasani ki magi kai hai ni intrasani na si tawgadabani na arapadoi matung ina 33% ko kano ida OBC ki da high ki half ki bai wari ne ko ado reservation ceiling se tasena di pandi panna da ne but EWS ki di direct kano da oina palam ne ko kano da idi constitution na dum direct magi quota se kya am lege quota limit se 10% ni ko 10% maximum 10% adusu karamba is of is category general ogera general gi 10% di EWS ke khaka daba ko OBC gi su adagi SC ST gi su oina makki adaga addition da ke doga har kanda kado se EWS ke quota se ko consume di tau deba adi atopa quota se da mana yetlu banate magi oiba mandra ne maximum 10% of is category ka haramina category atopa gi 10% hai se moi atopa da yetlu dong na te moi atopa da gi 10% loga da na te meaning se moi atopa sina chama khanba matamda kudamana general chama khanba da EWS tara khanka da du baina ko EWS quota adi moi chama de dum khandoi ne moi 90 khatka da na te moi 90 khalaga EWS ke tara khalo hai na te ko moi chama do dum khandou ne general ke moi chama khanma do adum charama adum khakadam ne but moi chama khan tara ke di EWS ki tara hakadam ni si EWS quota does not dilute or consume ko reservations of SCs STs and OBCs doga reservation sige landmark case ama lei ko sige landmark case sige maming se EWS sige landmark case ama ka hairam ge EWS ki janhita abhiyan in maman is open ground case 2021 ko dudana kedoga hara kanda akoida gyan ta se kaino hara kanda sida yam important oiba pot am khang lei karino hara kanda akoi gi 50% reservation 50% reservation se 50% reservation ceiling ama leitra ko 50% reservation ceiling chidi kanagi khatangi no SEBCs khake khatangi ne only ko ACBC sabedi kaino social and economic social and educational ko social and educational kanogi khatangi ne abedi article number 16(4) gi khatangi ne aduga 10% 16 fair se not ko this 50% reservation ceiling se masi se not applied ko not applied to kare applied to 16(6) the apply tau de I mean 16(6) ki 10% hapchala pa matamda 50% ceiling se